Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali wa sahbihi Hasbi Rabbi Jalla Allah Ma fi qalbi Nur Muhammad Sallallahu La ilaha illallah
حبيب الله رسول الله حبيب الله صلى عليه وسلم صلى عليه وسلم رسول الله خذوني فبوذي طال وزال أمتع بصري وكذا الفؤاد خذوني فبوذي طال وزال أمتع بصري وكذا الفؤاد لنور العين لطه الزين وهناك دعوني 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 إلى الحبيب عدت إلينا بالأنوار تحمل معك البشرى ليل نهار لتذكرنا فعل البر وحب الناس وقيام الخير وأن الله
الغفار وأن الدنيا تحلو ونحن كالبنيان هذا كلام نبي الرحمة والإنسان يا رمضان عدت إلينا بالأنوار تزر بخير الناس ونعم زائر زار يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك يا نبي سلام عليك يا رسول سلام عليك يا حبيب سلام سلام عليك Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Boleh kasih tepuk tangan yang meriah kembali buat rekan-rekan dari Jam'iyah Sa'adatul Ahyar. Kami menghaturkan ribuan kata terima kasih dan kami persilakan untuk bisa meninggalkan panggung kehormatan. Baik rekan-rekan sekalian, kembali kami informasikan bahwa acara pada kesempatan malam hari ini dalam rangka pagelaran Mubes Ashol yang kedua yang akan dilaksanakan nanti di tanggal 25 sampai 26 September di Pondok Pesantren Syekhona Muhammad Khalil Dembangan Barat Bangkalan.
Dan tentunya acara pada kesempatan malam hari ini didukung